Kapitan Inteng! Anya tikat katawa ang tataba dong. Di mamaw tikat katawaak. Saan? Diyak nga ron amaw. Kumita ka nga miniji parangan ni kumpare Kenting Ni mat kapitan day aglablaba. Nakakatkatawa niya. Ay hun nga peso. Ay, Siya pa'y nagkadunyi lalaban na. kapitan apara laba. Ay awan. Ay, tataba dong. Apa yang asim mardang ka nagkatawa? Kat si kapay laing at nagkatawa. Ah. Siyak to ti sumarunaw. Ay wala niya. Kinanapay mo't ating iwat kaw. Ay wala niya. Ni. Apa nga nagsardeng ka katawa? Ay, ada si Mark ang ilaw. Yay! Nagkuna nga may ngagkatawa kayaw anak kapigpig sa? Makakatkatawa kami nga raw. Si kamot ka nung amin tinangisuro nga agkatawa. Insuro kaya mat. Impakitak laeng mat di parik nga inting aglablaba. Pagamuam ta nagkatawa mo tayo. Una tagkat katawa kamot nga main. Api nga min amasapol akatawaam ni Kapitan nga aglablaba. Saan ki din ang nakakatkatawa da dya parek kat aglablaba nga raw. Imbag pa'y ni Kapitan taam muna at tulungan ti asawa na. Na! Si Kangay, di mo pa'y pulos amaw ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Mangrugin ti session may. Ayan nan nga ni Kapitan. Dabay lang iti balay da. Anya, ni Aldawon. Agur-uray kami akakagawad na dito'y barangay hall. Aglablaba nga minito'y pinanawak. Agibilbilag siguro itan. Ay unay mo day ta kapitanan. Ado nga minti linabaan na. Kani mariba nang ngay. Ape asan nga iso tinaglaba. Enteng, nakalabakan. Ewan ba nang dungo? Naibilag ko pa yung dagiti linabaak. Ay, kunak mo't asya kunti aglaba. Agsakit ka pa yung narigat na mabignat ka. Agrobwat ka nga rudan. Taad da session nyo, ako na. Talaga mapanakon. Taur-urayan da ko nagiti padak ng opisyal. Ay, nagsakitan to'y sikat ka. Agasam mga minta nagadutli na ba am ngay. Ay, nakita, maray. Kuwan matanawan laang mo dito'y. Kunak ngamin kinibadong ko at tulungan nak, ngam di namot kayat. Ape adi na kayat. Ninto pa'y kapitan. Uray lamaladla daw iji session may taglablaba. Ay, saan ka no at trabaho ti lalaki taglaba? At daya magpili-pili iti trabaho itapanawan. Kasta nga rod ni badong ka umaray. Ay, apalak nga rod ni Kapitan, taiso ti aglablaba. Un nga raw, kapitan pa'y day jayan. Nga rod katawaan kit din ni badong. Di na amaw, anasaysaya at ti kastang asawa. Anya, kinatawaan da ni Uncle Mo? Unantay, Asino tinangkatawakan kwa na? ni tata ba daw? Ti lakat katawaan na. Siya pa'y manguy-uyaw ti panagkatawa na. Nagmaday. Ay, kasanaw ang nagmaday? Makapainsulto ti katawa na. Kasano nga rod? Kastoy na antay. Na mading agpaiso ti kasta pa nagkataawa na Nadabay tuloy na Adapay? Kastoy na Makapainsulto kung nagtumay. Aray! Kapag nagkatawa ka? At dangarod katawak. Sino? Sika. Siyak tikat katawan. Ay, para laba kagaya mi balayaw, pare. Nya kumat nakakatkatawa ijay. Lalaki ka para laba ka. Naroon ni Banang di siyak taglaba. Kasla ka sana malalaki, pare. Di nakdildilawan tatultulungak lang ni Banang. Si Kangay, tultulungam ni Marituyan. Naimbagan kan, maray.
Ay, wen amare, napigsaak manen. Ay, iso matlagayam nga imay ka manin dito'y tersina ni Marikwanang. Nay, jak amuan nagsakit ka, maribanang. Ay, makalawas nga rod ti panagsakit ko, mare. Ay, iso matlagayam ani kapitan tinaglablaba. No nakitak ni Kabadong, akat katawaan na ni Kapitan. Jakmet kat pinaglaban ni Inteng. Iso, tinagboluntaryaw nga aglaba. Ay, kasta kumamit ni Badong nga uray saan mo nga ibaon. Aglabalata. Ay na, kastanto kumamot ti masarakak alalakay, nagagayt nga aglaba. Ay, awanan, mare. Man-manon, tikaskan ni Inteng. Ay, kadwan ita panawanan katkaskan ni Kabadong. Kabainda taglaba. Aday bagakan ka, Chip. Anya day ta? Kan nagapuam? Di ta bagatan, Chip. Di ta ayan dagiti babae a babalasang. Kat amom ka de, no asino ti idol da, Chip. Nasinaw? Ni Kapitan. Nga pa'y ko mga idol da ni Uncle ka. Una, nagagat ka no ngamin aglaba. Adugayam ti makakitkita kan kuan a babae, kabayatan ti panaglablabana. Ha? Kunak no nila ang tatabadong ti makakitkita kan kuana? Saan, Chip? Adu a babae. Kat amom, bilib na bilib da ka ni Kapitan. Kasta ka day? Wen, Chip. So ano kayat mo nga adu mo ti babalasang agbilib kan ka? Aglaba ka mo't? Ha? Wen, Chip. Kayat gayam dagiti babalasang ita a panahon, jay nagagat a lalaki. Sige, inak nga ro din naglaba. Apay, asino ti tantan-awan dagiti babalasang ditabalay ni Kwarog. Ni Kwarog, Apay, aglablaba ngamin. kahit, Kayat dagiti babalasag ti baroan nagakay. na, Kitama, nay, paypayapayan da pay. saan gayam akababain itan ti aglaba ang lalakay? Katwan mat, nay, kastalaunay mat ti panagpakyot ni Kwarog. Apay dagita babae. Nagpipintas daan niya. Anya launay tikikitain da dita balay ni Kwaraw. Ni Kwarog Kasalamat din artista. umapal ka. Pagapalak ko ma. Adugayam ti mangidaydayaw ken ni Kwarog, ken uray ni Kapitan. Tiyak mamatay. Ibababada lang ti kinatao da. Ti ko no dagiti babae di ti kabildatan, bakit man wano babalasang ni Kapitan tay dulda? Patpatsum mo tayo tamaray. Diyan la kaya taglaba. Pakpakawan mo ta. Diyak aramidin da ita. Nay, ape adi mo kayat nga ramidan, maksayan ti kinalalakay. Kababayin una yan, maray. Anya lang ti maibaga dagiti padak a lalaki di ti kabildatan. No makita da nga aglaba. Awan ti maibagada. Dayawan na kakidi tay bagada nagagat ka nga asawa. Nadulamin, katawaan da kidi akin kantsawan dak. Kita man ni parinteng. Si kalaang mo ti mangkat katawa kadakwada, no kasdeng aglabada. No apay mo't Angay, aglablaba ka manain. Ay, uwan ka ro. Tinulong kaming kani antip. Oops, Makita na kantumanin ni Tata ba daw? Kantyawan na ka manain. Bayam dita. Katawahan na ka manain. Mauman to nga katawa. Oh, dahil di man ni Tata ba daw nakatanaw iti tawa da? Ay, bayam. Naka-standby man din Di nakatulungan ni Marituyak. Aglablaba ba nun ni pare inteng? Kita Aywan. Isugayam tikat katawaam, tatabalo. Kita nagado ti lablaban na. Siya pa'y nakadaster. Naanos ni Kapitan, tatabadong. Saan kanu arumbang akatawaan dagiti kasta a lalaki? Nagkunamay. Ay na, amin ang makakita kin ni Kapitan. Bilib dia. Gaputa muna at tulungan ni Nana Banang. Trabaho ti babae da ita. Ramida kidain. Kasanungay, no awanan ni Nana Tuyang aglaba?
Apay ko maamaawan. Anyat amom ngay. O may kakit di dito itatulungan na ngagkatawa. Sa anak ang makakatkatawa, tata. Na, apay katasanay. Tinulungan nagmata nagkatawa idi Idi dayta, tata. Tadyak ammo, anasaya at gaya matulungan dagiti asawa a babae. Siyak lang nga roden at nagkatawa na di mo kayat. Na! Nakikaroba ka manan, maribanang. Ay, wen, Mare. Tanasapa analpas mi kandi inteng dagiti trabaho ijabalay. Umay kamatan, marituyang, tagi-istorya tayaw. Ay nadyak masango maray. Ado pa'y ti trabaho ak ijabalay may. Nay, apay, agmay-may sa kaayang agtrab-trabaho ijabalayaw. Adamat ni badong mo at tumulong kumakan ka. Nasaysayaat, nagtinulong kayong agasawa. Kita manda maribanang kan kapitan. Ay katwin nalaglagan ti trabaho. Kan nabibiit amalpas no agtitinulong kayaw. Ay, kumaano kayat ni badong ko, maray. Angam di namit kayat. No ibaon ko apaan nakmag. Jay lamang katawa mo't kan ni kapitan tararamidan na. Nagadaw nga agpaiso ti linabaan ni Inteng itay. Nalpas na amin. Iso abili bakkan ni Inteng. Uray no katkatawaan ni pari badong. Aglabalata. Ay, ay una yan. Medyo madipay kit din tiriknak. Nay, kita amaray. Amangan nuga po day ta iti sobra pa nagtrab-trabahaw. Win nga rod aginanakamot ngamin marituyang. Ay na, maray. Asino nga itagtrabaho ijay balay no aginanaa. Nakamanon at taraok di manaw. Apay ngay, tasan mo't langan na mariing ni Tuyang. Ay, Tuyang! Agring ka man! Kaldawain! Ay! Apay ayaari nga na. Agtimpla ka man, iti kapek. Ay, agtimplakan siyak pa'y ti pagtimpla, katagsakitak. Anya! Wan, nasakitin tero abagik. Bumangon kan. Tasi kamon ti agtrabaho ita, tito'y balay. Mapisina ko na. Ay kat ingkamangan kabadong. Ay, awan naluto amakan. Agsakit ni Tuyang kaw. Adda na panan na. Agsakit nga raw. Ay na, kapilitan si katagluto Mga no da makakita kanya kat katawaan dak. Kasano nga rod ama kapangangkaya no di kaglutaw. Ha? Ay, maray, di mo ibagbaga asyak taglutaw kan aginaw. Man ano kumaya no mamwanda. Diyak nga rod kaya takatawaan dak mare. Ay na, aramid mo nga minday takat. Ha? So di mo kaya mapasamak kan ka. Maray, makit-kitam di makit-kita. Wan, Mare. Ni pari badong di agibalbalay-bay Wan, iso talaga. Aglablabamatan ni pari badong. Kita man ita. Ison ti pinaglaba ni Marituyang. Muwan awanan ti maaramidan na. Kung namulan na sinong agsasaaw, adi na kaya taglaba. Anya ngay ita. Ay, anya nga tamat tirik na no katawaan tamat, Mare. Aywan aniya. Kantsawan taman, kan katawaan taman, mat. Ang adayumay, di namang ngagdi pa nagkatawa Inton umayton dito'y tersenam. Isunton ti panang kantsaw takun kwa na. Nay, aglaba ka magayam kabadong. Kunam hindi adi mo kaya taglaba. Ay, di nakman kantsawan maray. Di nakatawaan. Agsakit ngamin ni Tuyang kaw. Iso akaasimait. Iso asyak pailahan taglaba. Daytan ka, tikon ko na. Ha? Di mo katawaan ti padam alalaki, no makitam ngaglaba, tasan adakes dayta. Ay, uwen, mamaray. Kasta unay apan ang katkatawam kan ni kapitan, hindi nakitam ngaglablaba. Ha?
Ay, nasakit mo't gayam ti makatkatawaan, mare. Kunak mo't asya kunti aglaba. Kunak maten asyak. Apay, kayat mo akatawaan na kamanan ni kumparim abadaw? Apay akatawaan nak. Kat no aglablaba mo ten ni pare badong. Sige man langan. Sikan ti aglaba. Ala, aginanakan. Tani, nagado ti tren na bahom. Ay, una yun. Ay, awan. Anya ti katawaan. Ah, ni Kapitan, kitaan niyo, tata. Ha? Aglablaba manon. Ay, wala niya. Nagadupay, tilablabaan na. Apay nga raw, dakat katawaan. Nay, katnukat katawaam ide. Di mo katawaan. Ah, Takasla siya kung ti kinatawaam, no kinatawaam mat ni pare Inteng. ha. Kaya't yu asawan, uray si ka? Aglablaba ka mataon, tatabadong? Wen dakas detar aramidam. Ham? Di mo katawaan ti padam ataaw. Agbalbaliw kan. Ay, tatabadong. Naimbag ta nakaamiris ka. Saan arumbang nga iba inti trabaho apang babae? Ta saan adakes day ka? Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti kay panagdengan.